Agaseke k'amakuru mu karere gapfunduriye muri Uganda. Wari umukuru w'inteko ishinga amategeko ya Uganda yatangaje ko atazahatanira uwo mwanya nyuma y'uko ubu harimo gukorwa iperereza kuri we ndetse n'ingo ze ebyiri zasetswe n'inzego z'umutekano nk'uko ibinyamakuru bya Uganda byabyanditse. Anita Among, umwe mu banyapolitiki bakomeje kugaragaza cyane ko ari hafi y'ishyaka rinini mu rya Perezida Museveni, yavuze ko yafashe icyo cyemezo nyuma yo kugisha inama no kwisuzuma ubwe. Anita yatangaje ibi nyuma y'amakuru yagiye hanze yemeza ko arimo gukorwaho iperereza ku byaha bya ruswa no kwigwizaho umutungo. Asobanura ko irimo gukorwa Jeanne Muhoozi Kainerugaba, umugaba w'ingabo za Uganda, yavuze ko ku mategeko yasakawe na perezida w'iki gihugu inzego z'umutekano ziri gukora operasiyo mariza ufisadi cyangwa se rangiza ruswa. Yongeraho ko nta n'umwe uzasigara. Ibinyamakuru bya Uganda byavuze ko mu bari gukorwaho iperereza harimo Anita Among, umukuru w'inteko ishinga amategeko kuva mu myaka ine ishize, wasimbuye Jacob Ranya yari wungirije kuri uwo mwanya wapfuye. Ikinyamakuru The New Vision cyavuze ko mu minsi mike ishize gusaka ku rugo rwa Among ruri ahitwa Kigo muri Kampala kwasanze imodoka nyinshi z'agaciro ko hejuru harimo yo mu bwoko bwa Rolls Royce. Kivuga kandi ko kuwa gatandatu urundi rugo rwa Anita Among ruri na Kasero naho muri Kampala narwo rwasatswe. Among yibuka cyane 2021 ubwo nyuma yo gutorerwa kuba umukuru wungirije w'inteko ya Uganda yivuze ati nzaba umukuru wungirije w'inteko imyaka 10 n'umukuru w'inteko indi myaka 10. Umwaka ushize Among yaranenzwe cyane nyuma yo kugereranya avuga ko Museveni ari Imana data, umuhungu we Muhoozi akaba ari Imana mwana. Inzego z'umutekano zishinzwe iperereza muri Uganda zasatse urugo rwa Anita Among wahoze perezida w'inteko ishinga amategeko ruri mu gace ka Kigo hafi n'ikiyaga cya Victoria kubera ibyaha bya ruswa no kunyereza umutungo akekwaho. Iri saka ryakozwe ku cyumweru rikurikiye ryabaye kuwa gatandatu mu rugo rw'uyu mugore ruri ahitwa na Kasero. Bivuga ko mu iperereza ari gukorwaho telefone ye yafatiriwe kugira ngo ikorerwe igenzura rishobora kwifashishwa mu kubona amakuru. Uretse ifatirwa rya telefone ye kandi Among afungiwe mu rugo kuko urujya n'uruza rw'abasohoka n'abinjira mu rugo rwe rutemewe mu gihe iperereza ku byaha akekwaho rigikomeje. Among yatangiye gukorwaho iperereza nyuma y'uko bimenyekanye ko yaguze imodoka Rolls Royce Cullinan ifite agaciro k'ibihumbi 400 by'amadolari. Asanzwe ari umunyapolitiki bakize muri Uganda. Abo mu muryango we batangaje ko ibikoresho by'ikoranabuhanga bishobora kugenzurwa hagamijwe kureba ihererekanya ry'amafaranga n'andi makuru ashobora gufasha mu iperereza. Hari kandi watanze amakuru agaragaza ko abagenzacyaha bashaka kwifashisha uburyo bugamije kugarura ubutumwa bwarasibwe kuri telefone. Umugenzuzi mukuru wavuye muri Uganda Aisha Batara Narure aherutse kwemeza ko yakiriye ibirego bishinja Among kunanirwa kumenyekanisha umutungo we, ari nabyo byatumye iperereza ritangira gukorwa. Hari abandi bategetsi bakomeje gushyirwa mu majwi ko bashobora gukorwaho iperereza kuri ibi byaha Among akekwaho, barimo Kateshumga Dickson warizwaga muri komisiyo y'ingengo y'imari na komisiyo y'imari igenamigambi n'iterambere ry'ubukungu n'umunyamabanga wa leta ushinzwe imari Henry Musasizi. Ubwo kandi ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko inzego z'umutekano muri Uganda zafashe imodoka zihenze ziri mu bwoko bwa Rolls Royce Cullinan. Bivuga ko yahoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko ya Uganda Anita Among mu gikorwa gikomeye cyo gukururana ibyaha bya ruswa n'umutungo ukekwa ko warabonetse mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Iyi modoka ifite agaciro ka $3,000 z'amashiringi ya Uganda, ni hafi $300 by'amadolari y'Amerika. Yafatiwe ikigo mu karere ka Bakiso nyuma y'ibitero byahuriyeho n'inzego zitandukanye zirimo CID, inzego z'ubutasi n'igisirikare. Yajyanywe na polisi kwenye gukorerwa isuzuma rya gihanga. Inkuru ivuga ko icyo gikorwa cyakurikiye iperereza rikomeje ku mutungo wa Among nyuma y'amakuru avuga ko iyo modoka yinjiye muri Uganda mu ntangiriro z'uyu mwaka ikanikwa ku kigo cyitwa Anita Foundation Limited. Hari kandi amakuru yavuga ko amafaranga angana na $1,000,000 y'amashiringi ya Uganda yakoreshejwe mu buryo bw'amafaranga afatika cyangwa se kashi mu kwishyura imisoro n'andi mafaranga yo kwinjiza mu gihugu, ibintu byateje impaka zikomeye. Among yari yavuze ko mbere y'imodoka yiherewe nk'impano y'amavuko yatanzwe n'inshuti ze n'abafatanyabikorwa mu bucuruzi, ariko bamwe mu baturage n'abanyapolitiki bakomeje kwibaza inkomoko y'uwo mutungo, cyane cyane nyuma y'ibihano yafatiwe n'Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka 2 ishize kubera ibyaha bya ruswa bifitanye isano n'umujura bw'amabati yagombaga gufasha abaturage bo mu karere ka Karamoja. Raporo kandi ivuga ko inzego z'umutekano zagabye ibitero ku yindi mitungo ifitanye isano na Among iri mu Ntinda na Kasero na Bukedeya, aho bavuze ko hafashwe ibikapu n'inyandiko zitandukanye kugira ngo zifashe mu iperereza. Hari naho byavuze ko telefone yafashwe kugira ngo hakorwe isesengura ry'amakuru ari mu iyo telefone. Abaturage ba Uganda bagaragaje ibitekerezo bitandukanye kuri iryo perereza. Hari abavuze ko ari intambwe nziza mu kurwanya ruswa mu gihe abandi bakeka ko hashobora kuba harimo guhangana kwa politiki. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Manitwa perezida wa Kenya William Ruto yavuze ko ikibazo cya M23 gikwiye gushakirwa umuti muri Kongo Kinshasa aho kugirwa ikibazo cy'u Rwanda. Ashimangira ko barwanya uwo mutwara abanyekongo bafite ibibazo bagomba kuganiraho na leta yabo. Ruto yabigarutse mu nama Afrika Summit iherutse kubera i Kigali mu Rwanda. Nta magambo avuze mu gihe leta ya Kongo ikomeje gushinja u Rwanda gutera inkunga umutwe wa M23, ibintu u Rwanda rwakomeje guhakana. Yongeye gusubira amateka abakuru b'ibihugu twarabaje tutese abantu ba M23 n'abanyarwanda cyangwa se n'abanyekongo. Kongo bakora abanyekongo ati niba ari abanyekongo rero ni gute kibe ikibazo cy'u Rwanda, ni gute kibe ikibazo cya Paul Kagame. Perezida Kagame nawe akunze kuvuga ko barwanya M23 abanyekongo bagomba guhabwa uburenganzira bwabo nk'abaturage ba Kongo, ndetse ko ibibazo byabo bikwiye gukemurirwa binyuze mu biganiro na leta ya Kongo Kinshasa. Intambara hagati ya M23 n'ingabo za leta ya Kongo yongeye gukaza umurego mu ntangiriro z'uyu mwaka ushize, ubwo uyu mutwe wagabaga ibitero byihuse bigafata gufasha imijyi ikomeye irimo Goma. Imizi y'iyi ntambara ifitanye isano n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri
1994 u Rwanda rushinja Kongo Kinshasa gukorana n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abagize muri jenoside n'abawushyigikiye, ruvuga ko ushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Mu rwego rwo gushaka amahoro arambye u Rwanda na Kongo berutse gusinya amasezerano y'amahoro muri Leta Zunze za Amerika ku bufatanye bwa Leta Zunze za Amerika na Qatar. Aya masezerano yateganyaga ubufatanye mu by'umutekano n'ubukungu ndetse no gucyura abasirikare b'u Rwanda bashijwe gufasha M23 ku butaka bwa Kongo. Nubwo habayeho agahenge imirwano yakomeje mu bice bimwe na bimwe, bituma Leta Zunze za Amerika zifatira ibihano ingabo z'u Rwanda n'abayobozi bane bakuru bazo zibashinja gufasha M23 mu bikorwa bya gisirikare. Aruta yavuze ko mu gihe cyose abarwayi M23 bemerwa nk'abaturage ba Kongo, igikwiye gukorwa rukubahuzana leta yabo mu biganiro bya politiki. Ati kubera ko byamaze kwemeza ko M23 ari abanyekongo, iki ni ikibazo cya Kongo kandi gikeneye umuti wa Kongo. Yakomeje avuga ko ibiganiro by'amahoro bya Rwanda n'ibyaniro byose byagaragaje ko impande zose zigomba kuganira harimo M23. Ate M23 baravuga bati kuki mudushyira hanze ibiganiro, turabanyekongo dufite ibibazo kandi turashaka kuganira leta yacu. Perezida wa Kenya yashimangiye ko kwanga kuganiriza imitwe yitwaje intwaro ivuga ko ifite ibibazo bya politiki bishobora gukomeza guhungabanya umutekano. Ati nta kigihugu gitakaza iyo cyemeye kuganira n'abaturage bacyo bafite ibibazo. Dr Denis Mukwege umunyekongo wawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel 2018 yatangaje ko yamagana umuhate w'ishyaka riri ku butegetsi wo gushaka guhindura itegeko nshinga ngo perezida wahabwe manda iryo tegeko ribuza ihuriro ry'amashyaka ari ku butegetsi muri Kongo Kinshasa. Niyo shyaka ryatangije ibikorwa byo kugisha inama ku guhindura itegeko nshinga kugira ngo Tshisekedi ahabwe manda ya gatatu. Bamwe mu bategetsi muri leta Tshisekedi bashimangiye ko iyo manda ari barimo kuganaho. Mukwege bamuhungira iburayi nyuma yo kuva mu bitaro bye bya Panzi hafi ya Bukavu ahagenzurwa n'umutwe wa M23. Mu butumwa yashyize ku nkoranyambaga yavuze ko manda ya kabiri ari nayo ya nyuma ya perezida uriho izarangira muri Mutarama mu mwaka wa 2029. Ati mu gutangiza ibiganiro ku kuba itegeko nshinga ryahindurwa kugira ngo umukuru w'igihugu ahabwe manda ya gatatu, ingingo fatizo za demokarasi nanone zishyizwe mu kaga muri Kongo Kinshasa. Mukwege ashinja Iniyo Sakari gushaka kwiyambira ku butegetsi mu gushinga system yubakiye ku gusingiza umuntu. Mukwege yavuze ko ikibazo Kongo Kinshasa ifite atari inyandiko z'amategeko ahubwo ari abagabo n'abagore bashoboye gutegeka bikwiriye bakizeza amahoro, ubutabera, akazi n'agaciro ka bose. Tshisekedi kiderutse kumvikana avuga ati amatora ntashobora kuba dufite Kivu y'Epfo na Kivu y'Amajyaruguru, akava ko igihugu kitazakora amatora kiri mu ntambara, ariko kandi ko yakoresha amatora ya referendum mu kureba niba abaturage bashaka kumuha manda ya gatatu. Avuga ko bimusabye yabyemera. Mukwege yavuze ko ingingo z'itegeko nshinga zibuza ko hari impinduka zirikorwaho mu gihe cy'intambara kandi ko manda z'umukuru w'igihugu zibujijwe guhindurwa. Denis Mukwege yiyamaje kuba perezida muri Kongo mu matora aheruka, aho yasohoje ku mwanya wa gatandatu yabonye amajwi hafi 40,000 gusa. Naho ishami ry'umuryango w'umubiri ryita ku buzima OMS ryatangaje ko ikibazo cya Ebola cyadutse muri Kongo Kinshasa no muri Uganda ari ikibazo cy'ubuzima rusange cyihutirwa gihangayikishije isi nyuma y'uko hatangajwe umuntu wa mbere wishwe na Ebola hanze ya Kongo. Ku wa gatandatu byamenyekanye ko umurwayi wapfiriye muri Uganda bari bamusanzemo Ebola. OMS yaburiye ko ari ibyago byinshi kwigikwirakwira hakurya y'imipaka kubera urujya n'uruza rw'abaturage n'inzira ziri hagati y'ibihugu byo mu karere. Benshi mu bishwe na Ebola babonetse mu turere dutatu tw'ubuvuzi mu ntara y'Ituri mu majyaruguru y'Iburasirazuba bwa Kongo, ariko umuntu umwe yemejwe ko yishwe na Ebola mu murwa mukuru Kinshasa, bikeka ko yari umurwayi wari usubiye Kinshasa avuye mu ntara y'Ituri. OMS yavuze ko iyi virusi yageze hakurya y'imipaka ya Kongo. Abantu babiri bakaba bemejwe muri Uganda ko banduye Ebola. Abategetse muri Uganda bavuze ko umugabo w'imyaka 59 wapfuye ku wa kane bari bamusanzemo Ebola. Nta nkingo zemeye ziriho cyangwa se umuti wemewe w'Ebola yo mu bwoko bwa bundi buryo yo muri iki cyorezo cyadutse ku nshuro ya 17 muri Kongo Kinshasa. OMS ivuga ko muri rusange Ebola yica ku kigero cya 50%. Ikwirakwiriye habayo guhura kw'amatembabuzi yo mu mubiri ndetse binyuze n'umubiri wakomeretse cyangwa se bakatitse, igateza kuva amaraso cyane n'ingingo z'umubiri zikananirwa gukora. Ibimenyetso by'ibanze bya virusi Ebola birimo guhinda umuriro, kubabara imitsi, kugira umuriro, kugira umunaniro, kuribwa umutwe no kubabara mu muhogo, ndetse bikurikirwa no kuruka, gucibwamo, gusesa ibiri no kuva amaraso. Dr Jean Kase uyobora ikigo cya Afurika cyo kurwanya no gukumira indwara Africa CDC yavuze ko amakuru yakusanijwe kugeza tariki ya 15 Gicurasi agaragaza ko kuri ubu Kongo Kinshasa irimo gusuzuma abantu 36 bakeka ko banduye virusi ya Ebola. Abantu 47 bamaze kwemeza ko bishwe na Ebola mu turere dutatu tw'ubuvuzi two mu ntara y'Ituri, akarere k'ubuvuzi ka Mongwaro hapfuyemo abantu 57, akarere k'ubuvuzi ka Rwampara gapfuyemo 27, mu gihe akarere k'ubuvuzi ka Bunia mu murwa mukuru w'intara y'Ituri kapfuyemo abantu 3. Dr Kase yongera ko ibipimo 13 byemejwe ko birimo virusi ya Ebola yo mu bwoko bwa bundi bucyo. Agaseke k'amakuru mu karere gapfundikiye muri kinyabanyamakuru bakodeje ba muri no barandika banatswe mu gitondo cyo kuwa mbere i Nairobi muri Kenya ndetse no mu yindi mijyi haramukiye imyigaragambyo y'amaganiza mu karyo y'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli. Urwego rushinzwe ingufu na peteroli muri Kenya ku itariki ya 14 nibwo rwazamuye ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli. Litiro ya essence zamuka wa mashiringi ya Kenya 46,29 akaba 530 mu mafaranga y'u Rwanda yageze ku mashiringi 242,72
bibiri akabakaba 250 mu mafaranga y'u Rwanda. Urwo rwego rwavuga ko byatewe n'ihungabana ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli ku isoko mpuzamahanga n'ibitewe n'intambara mu burasirazuba bwo hagati yatumye amato atwara peteroli abura inzira. Ni ibintu abaturage batumvise neza, bavuga ko ibyo biciro biri hejuru ugereranije n'ibiciro biri mu bihugu bituranye, kandi hafi ya byose peteroli bikoresha inyuzwa muri Kenya. Ku mbuga nkoranyambaga abaturage bandikaga ko bategereje ko inama ya Africa Forward Summit yahuzaga Ubufaransa na Afurika irangira ubundi kakaba mu gitondo cyo kuwa mbere. Amajwi y'ibitangazamakuru by'imbere mu gihugu birimo NTV Kenya, The Star na Daily Nation yerekanye abaturage mu mijyi irimo Nairobi bigaragambye, baratwika amapine, ibijerekani, ubundi bagahangana n'inzego z'umutekano nazo zibamishamo amazi n'ibyuka biryana mu maso. Iyo myigaragambyo kandi yakwirakwiriye no mu bindi bice birimo Kitale, Machakos, Juja ndetse n'ahandi. Sosiyete z'imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zihagaritse gukora, ndetse gare nyinshi zambaye ubusa. Uburyo bumwe bushoboka ni ugutega moto cyangwa se bodaboda, nabo ngo abamotari ni bake nk'uko Daily Nation yabyanditse. Abanyapolitiki barasaba Perezida William Ruto kujya ku meza n'abafite sosiyete z'imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange ngo baganire ku bishoboka kugira ngo nabo bakomeze imirimo rusange. Naho muri Tanzania mu mujyi wa Dar es Salaam, ibiro bishinzwe kwandika amashyaka ya politiki byahaye ishyaka rikomeye ritavuga n'ubutegetsi rya Chadema nyirantengo yo gusobanura amagambo n'ibyemezo byafashwe n'akanama karyo gakuru ko ku itariki 2 Gicurasi bitaba ibyo rikaba rishobora guhagarikwa cyangwa se rigacibwa ihazabu. Mu ibaruwa ku itariki 7 Gicurasi yagizwe umukono na Sisti Nyahoza mu izina ry'umwanditsi mukuru ushinzwe amashyaka ya politiki muri Tanzania, havuga ko amagambo yatangajwe n'abayobozi ba Chadema n'ibyemezo by'ishyaka binyuranyije n'itegeko rigenga amashyaka ya politiki muri Tanzania. Iyo baruwa yibanze cyane ku mashusho yakwirakwiriye ku mbuga agaragaza Vice President wa Chadema ku ruhande rwa Tanzania Mainland John Heche avuga ko ishyaka riteganya gukora imyigaragambyo mu gihugu hose risabira ku ruhare umuyobozi waryo mukuru Tundu Lissu. Ibyavuze byabaye ku itariki 9 Mata mu muhango wo kwibuka umwaka umwe Lissu amazerezwa ibyaha bikomeye. Ibiro by'umwanditsi mukuru w'amashyaka byavuze ko mu magambo ashobora guteza umutekano muke kandi ko anyuranyije n'ingingo z'itegeko ribuza amashyaka gukoresha imvugo zisebanya, zishyamiranye cyangwa se zishobora guteza imvururu mu gihugu. Iyo waranagarutse ku magambo ya Oliver Kisaka, umuyobozi wa Chadema mu karere ka Korogwe mu ntara ya Tanga, wavuze ko mu mvururu zabaye ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 k'umwaka ushize no ku bantu bafashwe bagafungirwa ahantu hatazwi. Ubuyobozi bw'amashyaka bwavuze ko mu magambo nayo anyuranyije n'amategeko. Nanone kandi Chadema yashinzwe gukoresha amagambo asebanya no gushotorana mu itangazo yashyize hanze tariki 5 Gicurasi, aho Perezida Messi Asa niyitswe umutegetsi w'igitugu utaratowe, ndetse leta n'inzego z'umutekano zigashinjwa ubwicanyi bwiswe ubw'ubugome n'ubwa Satani mbere mu gihe nyuma y'ibyabaye ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 umwaka ushize. Ibiro by'umwanditsi mukuru w'amashyaka byasabye Chadema gutanga ibisobanuro byanditse bitarenze tariki 20 Gicurasi bisobanura impamvu ishyaka ritagomba guhagarikwa cyangwa se gucibwa ihazabu. Ibyo bibaye mu gihe umubano hagati y'ibyo biro n'amashyaka arwanya ubutegetsi umaze igihe utifashe neza. Ayo mashyaka akunze gushinja ibyo biro kubogama no gukorera mu nyungu z'ishyaka riri ku butegetsi rya CCM n'ubwo ubuyobozi bwabyo bubihakana. Mu mwaka ushize habaye ibindi bikorwa byateje impaka birimo gutesha agaciro kandidatire y'umukandida wa City Wazalendo no gukuraho abayobozi bamwe ba Chadema ndetse na CUF. Abarwanya ubutegetsi bavuga ko ibyo bigamije kubacecekesha no kubabuza gukora politiki mu bwisanzure. Iyi nkuru yateje impaka nyinshi ku mbuga nkoranyambaga, aho perezida w'ishyirahamwe ry'abanyamategeko ba Tanzania Boniface Mwabukusi yavuze ko ibikorwa by'ibiro bishinzwe kwandikisha amashyaka bikwiye kugenzurwa kuko byatangiye gukora nk'urwego ruhungabanya demokarasi n'ubwisanzure bwa politiki muri Tanzania.